Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di mabanabat ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kador Barsenong Bangla Sophie kabahap apo upul sam kasoyong leadership East Castle District haringkat kejisran lang da ka Joint Action Committee kasoyong leadership menta kasji ka arpotrik jumang kilalay bandawa na ka Deputy Commissioner ka kong isa wanda lalu banra no ka ipek na mayrang sasoyong kutunsi kani ka jingdawa jong Kador Barsenong Bangla Sophie kadai namar ka jingsya panhap sapo mayrang tunsi tangkai ipek Henry Baro kijing mentua ki paiba nong song snong kiyo bet badai na East Castle District kabahap apo soyong Community and Rural Development Block habai krenbo Chairman Kasnong ba pi molong loithu bolobu ka jingkarpa akhmat ka DC ban simkia ban ra noi ka epek jongkin nong song snong baro sa kasoyong kutansi taksi nak liang jongi kum ka Joint Action Committee khun ka hajar yang masoyong rengkat ki rurang ba napo ka sinong Bangla Sophie ki bahap apo ka soyong leadership kila wan bania haji sang ada ban bu appointment ni Deputy Commissioner ban ya kren halor kene ka jingkarpa jong kasinong Bangla Sophie ban transfer no ya ka ipik naka mairang konsumsi sepo kaso yang konsumsi de kajing kerpat kelong halor kenong rimba kajing sa panhap ya ka Bangla Sophie sepo ka mairang konsumsi ning ila bandong sepang sa ka West Kasihil por menswa bat ka Eastern West Kasihil hakpor menta nasoba kadai tang ke ipik henry habaidei bat ka ukauration habaidei bat ka job card habaidei bat ka school berkibai-kibai pat kijing mentoi kiba nakaliang kita kinong sinong kiyo bait napo ka East Kasihil tedai nak takadaw halo kata kanong rim ki paiba anong sinong jong katai ka Bangla Sophie kelai kedu sibun ba kijing nambar ba habale ya kano ka kam haba apply ya kano ka scheme idon kam ya ka ipik te henry ka ipik kadai chatas po West Kasihil bat Eastern West Kasihil bamenta henry pat kijing mentoi pat bayo bat yo napo dangsa adu apo East Kasihil nakatadaw ka wara ka jing ka bakrawi ki nong song sinong ya baro ki nong song sinong jong Bangla Sophie te nakatadaw ngilaya haka spotorik banai basan ar hajar puar nakaliang ka sinong kalawan bu dak ka city ka jing kerpat hi Deputy Commissioner ba ladolong bala ba inisim khia ban transfer no ya kene ka apik ya kene ki epik jong kene ki briu ki nong song sinong apo Bangla Sophie ba transfer no East Kasihil kanang bakan jarang kat bat ka bat ki wan kampan suk kini kinong song apo jong ka Bangla Sophie katai ka Bangla Sophie ka kadai ka dan border bat ka West Kasihil dan border bat ka West Kasihil te kumta gila kan thup no apo West Kasihil tanya ka epik henry baru ki jing don kam baru ki jing yo jing mentoi kumbaong mende nadu ka ki jing mentoi na ka school nang ta ki kauration nang ta ki midday meal baru khot ki job card baru khot yo na po West na po East Kasihil nakatadaw ka wara ka kontradik ang ne ka wara adu ka jing janjari ki paiba namar kumbaong mende ba lada apply ya kano scheme ka wara ka jing kontradik namar ba ka district hab saway ka jing mentoy ka wan saway nakatadaw long ba lo kata kanong rim ka jing kerpat jong ka sinong ban penkelai ka ping Kadumur kinong song kinong song ngatrai sa batay company i chairman jong ka sinong danang de ndai kumbang itip ni nakaliang ka sinong kadan hadu sipakan du teliki ye hang tai po sinong Bangla Sophie sipan ripui teliki drum ye kadan tai Bangla Sophie te kumta nakaliang jongi suban kerpat i Deputy Commissioner ba in simkhia ye ni ka kam ban panstet ban pankalano ye ka ni ka epik nakaba transfer no napo ka mairang konsis po yung konsi kanang bagi ba kinami kendu ye ka jing te kumba ban menne ba ba bro cikata kile kendu ye jing te kumta ngi kmi lenti ba ka jing simkhia jong Deputy Commissioner ila ban penbet no kam kloi kane ka kam kanang bagi ba kinami kendu su jing nang nes kmat te tangi de kentien so ba ya ne ka kam ngin saya wan kendu su ngin saya dang budin nakaliang ka sinong ban nakaliang jong je siru ngin saya dang budin ngin saya kendu IDC kanang ba kane ka kam kan long ka bakloi te ngisem jing sibun haka jing per gini ka opik baro kijun kam isomit I kot kisla kamtam ha gini por mamta bapundan kam ban ruri ki adhar hagi snong ki we baro kinongwan sun adhar hagi office hapo ki blok ki siwan ra tang ko opik ladep labiang te gi ka bang ngipat ki ba kimbyang ka opik
hawan lang mat ngarong mat sinong no ka jing sngu kia ka sngu jenjar kata kam namar kita kena pension ia kata har buat kim tip ta namar ka pik kadi sam marang konstitusi dingi pang ipudan kam ka blok so yong konstitusi te hang tangi ngem jing ong la buka sarkar kan ngau sha sekolem ia ka jing ka jongi kinong sinong jong bangla sa pi kin sim no ban pan phai no ia ka opik hanus nem ban sa sim menta napo ka marang konstitusi ban ra no siapo ka soyong konstitusi kenang ba ki kabro kin yai bai long bala dia pan keluar terus naplem ya jing jenjar jing ka jongi hagis nem ba arjar perang idang don po soyong konstitusi house pas nem arjar khat lai ela poi pemban samarang bangingem sutuk ngim tip pon layo ta ka jing tip ngila poi sepo marang west lai ka pik jongi tengin le kapno ngile kut kelat te kumta ngin perkhat biang menta baga sarkar kan skor jing sitom jing ka jongi kan pen phai biang no yang sam tapat sepo soyong konstitusi